Pozdrav svima, evo nas u još jednom Criminal Dynasty klipu. Sve skorije i skorije snimam klipove za Criminal Dynasty zato što se stvarno svašta dešava i povećava se iskorištenost, znači ovih crit tokena koje mi zarađujemo. Znači na početku smo mogli samo da ih stejkujemo, sada možemo mnogo više stvari da uradimo sa njima, a najbolje od svega je što ih zarađujemo kroz igranje igrice, znači kroz igranje ove, da kažem, kriminalne igrice, znači ima pljački, ima svega i svačega, uglavnom imat ćete link u opisu klipa za registraciju, a prvi klipovi koje sam snimao u ovom sajtu će izlaziti u gornjem desnom uglu, pa možete vidjeti kako početi sa zaradom ovih fantastičnih crit tokena koji su stvarno je otišao sajt na neki potpuno drugi svet implementacijom, znači ovih crit tokena, znači nije čisto sad ću ja zaraditi crit tokene, crit tokene ću pretvoriti u kriptovalutu, neku drugu, tu kriptovalutu ću prodati i jednostavno uzet ću novac u džep i to je to. Ne, mnogo stvari se može raditi sa crit tokenom. Znači, da vidimo, možemo da stejkujemo, možemo da kupujemo ove NFT crit minere, znači na ovom sajtu Wax DAO, znači kome bude trebala pomoć slobodno obratite mi se zato što je malo komplikovanije, verujem da se retko ko susretao sa ovim pa zbog toga kažem da je malo komplikovanije. Znači možemo kupovati i stejkovati NFTs, crit NFTs, znači ja sam kupio dva juče, jedan je bio 110, znači dva su bila 220 crit tokena i onda dobijam stejkovanjem tih NFT-a dobijamo M-crit tokene, znači to je još jedna nova vrsta tokena, evo ja imam 3,6 plus ova 0,2 koja još nisam pokupio, znači to je, oni vrede otprilike 1 VAX, znači 3,6 M-crita 1 VAX, a to je čini mi se oko 5-6 centi trenutno košta 1 VAX. Pored toga, najnoviji vid zarade su crit mineri, zapravo je prvo izašao stejkovanje NFT-a, pa pre toga su izašli crit mineri, ali dobro, znači možemo imati i crit minere, znači jedan crit miner je 50 VAX coina, to je $2,9, znači još jedan vid zarade, znači ukupno minimum 3 načina zarade, znači stejkovanje NFT-a i majnovanje preko NFT-a. Znači, stvarno dosta načina zarade, mislim, pored toga možemo i prodati te crit tokene, znači bez problema, ja ne znam da li sad imam neki crit token, da vam pokažem da se to može prodati, imam 3,2, samo nemam više, sajt isplaćuje, znači kada damo na withdraw, obično isplati za 24 sata, mada to obično ne traje više, može se desiti da malo traje duže, ali evo, znači sajt isplaćuje bez problema. Snimao sam klip kako napraviti wallet, kako povući crit na wallet i tako dalje, ali ako nekome nešto da kažem zaškripi, slobodno može da se obrati putem maila ili da napiše poruku u komentaru, ja ću mu pomoći. Da, znači imam 3,2 krida vrede 0,71 vaksa trenutno, gdje možete kupiti vaks, pošto vam vaks treba, vaks možete kupiti na Binance-u, znači ja sam slao sa Faucet Pay-a, kako sam ja to radio, kako ispadne najjeftinije, znači ako imate na Faucet Pay-u neki coin, odete na CoinSwap i taj coin, znači bilo koji imate, prebacite u Doge. Znači prebacite u Doge, zato što je u Dogecoinu, barem nisam baš mnogo nešto istraživao, ali vrlo je
vrlo je mala taksa za povlačenje, znači samo dva krida, Dogecoina i to ako ćete brzu transakciju, ako ćete sporiju da sačekate malo duže, te 4 sata sačekate i bit će samo znači jedan Dogecoin. Ako ćete brže kroz nekoliko minuta da se odradi transakcija, da to legne već na Binance, treba će vam 2 Doge. I to legne na Binance, kada legne na Binance, odete na Binance i tamo zamenite taj Doge direktno, znači imate konvertovanje na VAXP. Taj VAXP to je isto je, mislim, to je zapravo VAX, ali tako su ga nazvali na Binance-u, to promijenite u VAXP i taj VAXP posle prebacujete na VAX blockchain wallet i preko tog VAX blockchain walleta taj wallet povežete sa tako swapom i pojavi vam se jednostavno, evo sad šta ja imam sve ovdje, koje sve tokene znači imam, samo da se učita, trebalo bi da pokaže, da imam VAX, imam mCRED, imam CRED i imam vCRED. Znači imam 4 tokena na mom walletu, možemo vidjeti da su cene malo pale, ali ljudi, znači čim izađe neki coin, oni ga odmah prodaju, to je po meni glupost, zato što ovaj sajt, znači čak, evo, napravio sam i frakciju, ima nas već 4 u toj frakciji, znači još ni to nije zaživelo i bit će zauzimanje gradova, bit će svašta nešto. Ja sam znači tek 28. level, kako otključavate level, možete da otključate i nove lokacije, idete druge lokacije, mislim da se više zarađuje coina, to jest više in-game valute, samim tim i više CRED coina ako odete u neki drugi grad, tako da na vama je šta ćete raditi i kako ćete raditi. Ja sam tu da vam pomognem pri kupovini CRED-a, ako neko hoće da kupi CRED, pri kupovini VAX coina, pri kupovini ovih NFT-a koje je zaradio CRED token, znači stvarno dosta načina za zaradu. Ovaj sajt ne može da propadne čim ovoliko potencijala ima, znači to se vidjelo na samom početku, tako da to je to što se tiče ovog klipa. Ovo je neki klip, da kažem, da vam skrenem malo pažnju opet na ovaj sajt, opet mislim ko ne vidi neki potencijal, eto jednostavno neće ni moći da zaradi ništa, ko vidi potencijal, ko se malo potrudi, moći će da zaradi sve ove tokene, znači bukvalno ne mogu ni da zaradim toliko CRED tokena da ispratim šta sve može da se radi s tim tokenima, znači moram da zaradim dovoljno za NFT Hive, za NFT stejkovanje, za stejkovanje CRED-a, stejkovanjem CRED-a sam dobio i ovaj vCRED. Imamo još nekih CRED tokena također. Znači imamo vCRED i imamo još jedan isto token koji dobijamo stejkovanjem CRED-a. Znači kliknete na, evo na primjer mil, idemo na CRED i staked, evo ga, znači detalji, stejkovanje, my estimated daily rewards, znači ja stejkujem 289 CRED-a, znači ja imam onih 220 CRED-a u 2 NFT-a plus ovih 289, znači to je oko 510 tako nešto CRED-a i plus ovih 61 VAX-a. I sad, znači da bi stejkovali morate da imate CRED i istu tu vrednost CRED-a u VAX-u, znači 289,77 CRED-a, to je 61,8 VAX, moj pool share je 2,79% celog poola i ja dobijam 27,94 CRED-a, 0,69 VAX-a i 0,05 vCRED-a, samim tim što stejkujem ovaj CRED. Kada uđemo ovdje možemo vidjeti da sam ja 9. trenutno u ovom poolu, a prvi čovjek ima čak 25% pool share-a i evo njegova daily zarada 259 CRED-a, 6,49 VAX-a i 0,5 vCRED-a. 6,49 VAX-a to dođe nekih možda, nije baš pola dolara, možda oko 40 centi. Znači on zaradi 40 centi u VAX-u plus 40 centi u
Kridu i plus 0,5 v Krida. Sad ćemo da vidimo tačno koliko je to. Samo sekundu. Trebalo bi da je isto. Trebalo bi da je isto. V Krid. A ovdje ćemo Vax. Ne, samo da vidim, sad sam zaboravio. Sad odužavam klip bez veze, a to mi je palo na pamet da vam pokažem. Znači on čak dobija 16 vaksa u V-Kridu, tako da je stvarno nagrada je ogromna. Ogromna je nagrada. To je to, znači što se tiče ovog klipa. Ako imate nekih pitanja, slobodno ostavite u komentaru. Ja mislim da sam vam sve objasnio, ako nešto nije jasno, slobodno pitajte. Vidite znači, koji je potencijal zarade. Evo pogledajte znači, koliko ovaj čovjek zarađuje, znači koliko on zaradu napravi, znači daily rewards. I to je znači za 45 dana za Krid, za Vax 34 i za V-Krid 45 dana. To je to, znači imat ćete link u opisu za registraciju, pa se vidimo u nekom narednom klipu.